Zdrava Srbija je jedna od najmlađih političkih partija, registrovana je pre 2 godine na Zlatiboru, jedina politička partija koja se danas vodi u unutrašnjosti Srbije, sve ove ostale političke partije su negde u Beogradu i u krugu Beogradske dvojke. Mi imamo svoj jasan i prepoznatljiv program, taj program se zasniva na zaštiti nacionalnih interesa, na decentralizaciji i to je nešto što ćemo mi i ovde promovisati i probati da sa odgovornim ljudima, sa ljudima koji vole svoje mesto, koji žive ovde u svom mestu i koji hoće da nešto promene ili da unaprede. Mi znamo kako to treba da se uradi, imamo dugogodišnje iskustvo u politici, a ja to volim da kažem da ovo što mi radimo više je život i životne teme nego politika, jer živimo u malom mestu u opštini Čajetina i uspeli smo u veoma teškim uslovima i bez ikakve pomoći uz teška osporavanja Beograda i svih tih nekih nerazumnih rukovodećih beogradskih struktura koji nam nisu dali da se razvijamo, saplićemo, ali mi smo i pored tih poteškoća uspeli danas od opštine Čajetina da napravimo jednu od najuspešnijih lokalnih samouprava u Srbiji. To su egzaktni podaci koji ne mogu da se falsifikuju, ne mogu da se friziraju ili donose neki drugi podaci koji nisu realni i nisu relevantni, tako da je to sve merljivo kod nas. Znači, mi imamo najveći budžet po glavi stanovnika danas u Srbiji, a nemamo nezaposlenih, budžet svoje opštine smo uvećali za nekih 10 godina 200 puta.